Ebyona byabaho obw'abebembezi ba Bushenyi District Local Government baba basibira mu kurambura bari kwiguraho enteekateeka za gavumenti ezimazirwe kwombekwa nk'amashomero hamwe n'amaizi. We cannot have a classroom turned into a boarding abana batarukurya and then you let the kids suffer and you ask for another classroom. Mireri abana batarire cyamushana ishobora yakabunje primary school n'abashomesa bakomplaininga okushomesa kutakugenda misho ukos ikintu cyugarra enyuma ubuhereza mu government. Aba bashobora munecyo busasi okushangwa muzire nayohereza omwana wa ishomero agamusheshura ebishare by'ishomero konka ishomero rikamusibya kwe kandi ekintu nikireta beji batayegaje omu kibiina. Omwana yabatarire buzima kunuba kumushomesa ebintu bikusha kitakabikwata kandi ubukose twena turi abazira baba bari mu timu eje yanerambura nizo cyatusasa kuba ko bari abana bitu nizo kitwataho ntumanyangu ebyo kurya nugo niyo ntandikiriro ya buri kimwe cyone kutwagezaho gambana n'abashomesa hanshonga yo kusibya kw'abana ibintu byo bashobora editse bitakabe nabatine nshonga kandi ayine nshonga kunga powers ine ya ineneje ekizibu cyona kireto nkahi omukachiko fight management na no wa PTA nibo bashimira kusolvinga iki problem editse yabatine nshonga kuba agambire nibo bashimira kuteka nkahi umunkora. We don't know the problem because we have tried to ask our head teacher. Even him has failed to answer. Yes. Have you been missing lunch? No. So it is only today. Chairman w'akashiko ka PTA owishomereri yashobora nshonga zo butakwatanisa kurunji na mukuru w'ishomero ngo niyo nshonga habwaki abashomesa n'abeji ntibasiba kwe. Tusasoraho ubutube twagireyo twihereyo twatihanye ubundi atwoke atereka amazi mutko musumende basa kwa nyinezi yarundanaho atikoze sezo ati mu muvinga ngenda nza gukora ibyanje manyangu kuna ratagara kakunyita mu musayiningire a cheke ya kamuti manyangu yakoze sesente ubundi yasanga basa nyinezi yagize iki design hatukuna ni nyizo mwisumira abwa ECH ya monitoring ya district mbaga hari abasomesa ucyama mumanye mazima tutwa nakwata buntu banyonye kandi agwerwa kagwe. Ejo mushambi obw'abebembezi ba Bushenyi babana barambura umurimo guriyo n'ugugendo misho ubwo kombeka ebina birahishomereri bashanga ba contractor baragine ngo bakore tibyo ariyo nakora ngo kandi ababayere ko butashemerera bagumizengu yabatakozura umurimo gurugwe tubarije ko mushashura ni ingaruka mu kugambye binagambye ngo the quality y'urwigi teri kwingana miliyoni imitwaro nkaga y'urwigi na kace ramp aha abana bakushumira kutaho mu crash ni nk'umugongo gwa kahenda tukubasa kugira ngo abana no batera aho rampage. Really we need to question the kind of engineering we are having here. Twizire kulaunchinga project yo kombeka tu classroom blocks iziziryaha izitwaye 110 million konka ija surprisinga contractor ho na supervisor babo ariho ibintu bariyo mbakora byona biri substandard. Owakwasire mirmeji cyashangwa ngo nta mwanya takaribuka hoga atiriwe abakozi bonka ekikuletera n'abakora ibyabo. 2 hours ago you notified but you are supposed to be on your site. They are working. So anyway, as long as you rectify the issue yenyeji and the ramps, the 2 ramps. Wanyuma yo kushanga ishomereri niraza bejo mihenda biragiro RDC yasigaye yaragira bejibona abatwire nibarara ishomereri ogaruko mu makagabo kandi yagira ngo kurugera izuba agashonshereke akokoraza abana ishomero kakingwa ahishomereri. Mukuru w'ishomero na nakachika ka PTA nabo korebuka home office ya mukuru w'abakozi izo bari yanyenkakare okuza kucishoborera. Amakuru agagasha kwa Olivia na Sasra omuri Bushenyi.